for today's video mga idol no, panibagong video na naman. So mga idol, naami diri karon sa bukid kay kining nagbulad diri mais, ako aning pag-umangkon, nakaharbis sila dito sa tumoy pa gyud ni sa bukid mga idol, diri lang gibulad. So nakasinabot mi ni paring Edgar ko pre ato silang adtuon dito pre kay para maka relaxing po ta pre ba kay bugnaw kay hangin dito pre. Nya maka-relax kita dito pre. Ingon po si paring Edgar, tara pre, larga na ta pre. So nakaabot yung dire mga idol. Mo ni mga view dire mga idol, ay mga lubi, ay mga unsa pa ning nagipang kuan dire mga idol, gipang tanom ba ni, lubi, saging ba ni, mga kawayan, na dire mga idol, dire nyo makita ang pagkaanindot yun nga view. O kamo nga wala pa mo kaadto dire, suri-suruya lang ninyo dire mga idol kay makakita jud mo dire og pagkanindot kang view. Naan ni siya sa Matambabay. Makita ninyo ang diri sa lungsod sa Libungan, makita ninyo ang Libungan no, pag diri mo sa buntod sa Matambabay mao ni siya mga idol. Nindot jud kay diri kay murag wala jud kay diri kalaay basta makasaka jud ka diri kay hangin-hangin ba diri nya, mingaw nga lugar ba. Wala jud kuan mga idol kanang mga nang saba-saba bitaw sa mga sasakyan. Wala na diri, relaxing jud kay ka diri. Makita nimo man mga kawayan di mga idol kini morning maisa hapitan ni siya mauga. Mo ni adto mi diri. Si paring Edgar diri nasa likod. Si paring Edgar. So gisum na kong video mga idol para makita ninyo na mga idol. May tower di mga idol kana nakaputi mo na tower. So taas kini nga bundok mga idol no. So si paring Edgar wala nyo nakita sa kamera, taod-taod makita ninyo na mga idol kay naa sa likod kay nagkuha butong mga idol kay uhaw lagi daw siya kay lami gid daw kay inom og tubig sa butong. So na diya si paring Edgar sa likod. Taod-taod mga idol pakita na ko sa inyo mga idol si paring Edgar nag-inom sa tubig sa lubi. Dire mga idol klaro jud kayo ang gilayon. Nana mga idol. Nana pa rin Edgar perting uhawa. Pre, inom jud pre kay tag sa bita makainom og tubig sa buko pre. Ano siya? Nao. Ang reaction mga idol ano siya? Sus pre, purya buyag pre. Tamis jud kay tubig pre. Tamis magig tubig ning buko mga idol. Na? Ha? Na. Perting lami lagi daw. Sige pre, inom pa pre. Kay sunod ana pre, ako na pod. So mga idol, dire sa bukid, kung gusto nyo mo saka dire, dalan ninyo ang iyong mga pamilya, anak, dire, magdala lang mo mga pagkaon dire mga idol, asolba daw mga idol, tubig, napakita mas pare Edgar siyang masil, iya siya, baka inom kag tubig, inani kadako, nga inyong masil, basta makainom kag tubig sa butong. Mga idol, inom pag siya, kay dako-dako bining lubihan mga idol, dakang pag igsulod na tubig. So diri mga idol, ato dig balikan mga idol, kung musuroy mo diri dapita sa Matambabay, iato na ninyo mga idol og mga alas 3 sa hapon kay usog kay hangin, relaxing jud kay mo diri. Inana, yung mga idol, maka-relax mo diri kay nganuman, makabalong na mo diri mga pagkaon, tubig, likod-lingkod mo diri ang inyong mga anak, inyong mga bana, unsa pa di asawa, okay kaayo kay maka-relax jud mo diri kay nindot kay talanaon makita gid niyo tanan didto sa ubos mga idol. Salamat.